Nā ko hoki mai te hōtaka reo rua rongonui nei a Ahikāroa mō tōna wāhanga tuarima me te aro pūkina take e wero nei nā rangatahi Māori I haerea muri mai hei ki te kōrero ki ōna kiri whakaari. Ko te tangata taki tupe ka. E whakapaiti ana koe nei te whakaaturanga reo Māori papai rawa o te wā, a ko te terenga tuarima hau e pāho atu ana. E waimari ana mātai I a rātou me te kaha hoki o tō rātou reo. Kone pia taku ira mita rāua ko tūkairangi Maxwell, he tuakana teina, he kiripua ki mai anō I te terenga tuatahi. The bro's only started to dig into some layers, especially dealing with the grief of Chantal's passing and all of that. It's been a challenge. It has been a big challenge for me as an Epia to bring those emotions up, but I'm loving the journey. It's been great portraying a character that many of our Māori whānau have had experience with, especially our wahine Māori. Many times I've had whānau, our fans come up and say, oh man, you know, I had a brother like that, or oh bro, I was once like that, you know, and to see it on screen and reflected in the storyline. Ka hore hia ngā take nui o te wā. We touch heavily on the spiritual side of things, so te wairua, and the LGBTQ community and how they fit in and where they lie in terms their story, their where stories they fit and in stuff. with te ao Māori and wēnā kaupapa, wēnā kaupapa katoa. Hono ki ngā tupuna, te ao wairua, I think, ko te kaupapa matua o tēnei season. Ko tono au te iwi ki te hoki ki te kāna. Heoi, ko te reo Māori te kaupapa nui ki roto I tēnei whakaaturanga. He Māori katoa, ko te reo kei roto, a ko rātou e kite ana I a rātou anō, kei runga I te pāka whakaata. He mea nui tēnā, rima tau ki mua. Haurua I te iwa I te pō te taite, puta ai te terenga tuarima o Ahikāroa I Whakaata Māori. Muri wai hei, te o mārama.